Present perfect je vreme koje povezuje prošlost i sadašnjost. Najčešće u pitanju radnja koja se desila u prošlosti, ali ne znamo tačno kada. Ako su nam važni detalji, hoćemo da dodamo kada se tačno desilo, gde i tako dalje, ne koristimo više present perfect, nego je onda u pitanju past simple. Da vidimo kada se sve koristi present perfect. Prvo za radnju koja se već desila, prošlu radnju, koja je sada aktuelna, na neki način je povezana sa sadašnjim trenutkom. Naprimer, I've lost my keys. Izgubila sam ključeve. Ovo je prošla radnja, ali nam je važna sada zato što, na primjer, stojimo ispred stana i nemamo ključeve. Na neki način je aktuelna. Neki problem koji nam se sad dešava ili neka situacija su povezani sa tom prošlom radnjom. Ako uporedimo sa drugom rečenicom u kojoj je past simple I lost my car keys a week ago, prvo vidite da je ovdje definisano tačno kada se desilo, što nemate nikada kad je u pitanju present perfect, a onda u pitanju je nešto što sad više nije aktuelno. Nešto prepričavamo, spominjamo nešto što se desilo, ali nije povezano baš sa ovom našom sadašnjom situacijom. Pa da vidimo još jedan primjer. I can't find my bag. Have you seen it? Da li si video moju tašnu? Naravno, odnosi se na prošlu radnju, ali pošto sada tražim tašnu, sada mi je važna, koristimo present perfect, pošto je ta prošla radnja opet povezana sa nečim što se dešava sada. Da bismo lakše razumeli povezivanje prošlosti i sadašnjosti, korisno je da znamo koje reči se često pojavljuju u present perfectu. Prva reč je just. Naprimer, Are you hungry? No, I've just had lunch. Upravo sam ručala. Opet je u pitanju prošla radnja, ali sada nam je važna, sada je spominjamo i povezujemo prošlost i sadašnjost sa just, upravo. Još jedna reč koja nas upućuje na present perfect je already. What time is Mark leaving? He's already left. Dakle, Marko je već otišao, prošla radnja koja je povezana sa sadašnjim trenutkom jer sada pričamo o njemu i sada želimo nešto da spomenemo, da kažemo, diskutujemo o tome i tako dalje. Ako uporedimo sa drugom rečenicom, He left on Monday, prvo znamo tačno kada je otišao i drugo, ova informacija nije nešto što nam je sada važno. Možemo da spomenemo kada nešto prepričavamo ili iz nekog razloga se prisjećamo toga, ali nije direktno povezana sa našom sadašnjošću. Treća reč koja se često ovdje pojavljuje je yet. Yet se koristi u odričnim rečenicama i u pitanjima. She's written the email, but she hasn't sent it yet. Još nije poslala mail. Vidimo da je nešto iz prošlosti, ali zapravo ova radnja tek treba da se desi. Očekujemo da će se desiti i za tako nešto koristimo yet. Ako je u pitanju upitna rečenica, ova druga, ovo se prevodi kao da li je prestala da pada kiša. Yet uopšte ne prevodimo, ali se koristi zato što očekujemo, koristi se za očekivanu radnju. Dakle, očekujemo da će prestati i zato ga koristimo na kraju, ali u našem jeziku najčešće uopšte nema potrebe za prevodom. Present perfect se često koristi za radnje koje su počele i traju još uvek. Naprimer, I have lived in Novi Sad for 22 years. Za razliku od našeg jezika, ovdje ne možemo da upotrebimo sadašnje vreme. Mi bismo rekli, znači samo živim u Novom Sadu. Ali u engleskom je to radnja koja je počela u prošlosti i traje još uvek. Upamtite, ovdje za ovako nešto present simple ne može da se koristi i to nije ispravno. Evo još jednog primjera. I've worked in China since 2012. Radim u Kini.
prevodi se, ovako nešto se uvek prevodi sadašnjim vremenom. Present perfect koristimo i za životna iskustva kada spominjamo nešto što smo proživeli ili pitamo nekoga za iskustvo. Ne navodimo detalje. Have you ever been to France? Have you traveled a lot? Ovde je radnja koja čak i ako se nije desila, postoji mogućnost da se desi u budućnosti ili da se ponovi. Tako da se radnja odnosi na naše dosadašnje životno iskustvo, odnosno vreme kada se dešava. Još jedan način da razlikujemo present perfect od ostalih vremena je da koristimo ovakve vremenske odrednice koje upućuju na period koji se još nije završio. Today, this evening, this year, inače bilo što počinje sa this. I've drunk 3 cups of coffee today. Danas sam popila 3 šolje kafe. Danas još uvek traje, moguće je da ću popiti 4. He's written 10 emails this morning. Vidite, ovo je rečeno ujutru. Jutro još uvek traje i moguće da će on napisati još mailova. Have you had a holiday this year? Da li si išao na odmor? Ova godina je još u toku, možemo otići još jednom na odmor ili ako nismo bili možemo otići i tako dalje. Znači opet je jedan period koji traje još uvek. Ako se sećate, past simple tense se koristi sa vremenskim odrednicama koje počinju sa last. Last year, last month i tako dalje, dok ovde imate period koji još uvek nije završen. Ovde navodimo da se nešto desilo jednom, 2 puta, 3 puta i tako dalje i samim tim postoji mogućnost da se ta radnja i ponovi. It's the first time he has driven a car. Prvi put je vozio kola, ali vozit će ih ponovo. Jane has lost her passport again. This is the second time. Izgubila je 2 puta pasoš, moguće da će se to desiti ponovo. Znači, kada imate ovu konstrukciju it is the first time, the second time i tako dalje, uobičajeno je da koristite present perfect. Da biste proverili koliko ste dobro savladali ovo vreme i da možete da ga razlikujete od past simple tense-a, evo imamo jedan test, link je na ekranu, uradite ga na našem sajtu i ako imate pitanja, tu smo. Bye bye!